na mangana patok esinge jumwana ko tera ka kina jumwana ko ngajira tera wana banyasai tingo tere no instance yamo tindigetio bonene gosogo sikwa gato soye gonde ya yeso muya Inte no guachani hatoretire oyo rangeriwe oyo no okonya no kwao no biabonsi okonya no kwao no biabonsi Tobense moya mwanene utambe Nanchi ko tinteret Mombe kerja magisi Amin Elia kaburi Samarita ni ela jobego Injo mokonyi bumusike Mbu yakora umade Your Excellency na wadunga karona ya ndiyote katatu naende nkabyoka tingo tolnya sambu yemono nalo batebanga Samarita ni Elijah Chwela Uwebu omokonyi bumusike Governor Prince Marati je no mokonyi oye naende umwege nwegeka ekebire igoro erebya goserebo ngakimwate abanaende gosenta yuwe Bwana Mungu imugasirire ndogi Mutura mwire kiara Aribosonu Ekaunti ngima Bema Notogo shirikinare Abia bosonga segas Na hende kubane kelinga Emerimu Mbuyere Kisi County Bwana barenga bacheke bangoyire Bwana mwatuli Nyasana tuanjirite na hende mugangira kutusamera Erebya goseribo Elio mwegi Your Excellency na kuru mwigwa na inji mbwa taba iri bana ga mugena Mwana mutuna so gatumagena Sorry mbugonga No mwigwa bana lakini ni mbali kushirikia Musuko na inji nchi kwa tano mwara wesi bakorteki isibari Abana ba muntu matukaya na mwelio Yonko basangana na sabagate Mwenyezi Mungu awalinde hata wale mmotoka upande wa Narok kulikuwa furaha kuona Mwenyezi Mungu awalinde awatunze awahifadhi wakati atakaporudi mara ya pili hata nyole mwangu mwaye wana ngoko batawale lakini tu nchini mheshimiwa kakira gavana tunawa lakini Mungu tuacha wana sana lakini tu hawa pale wala ko tuacha kutoa ndio mwana sawa weko is now my single opportunity and time Mwanjere mwadike unanone mheshimiwa His Excellency the Governor Paul Simbarati karibu Your Excellency ukuto kwani igaya karibu